Nna leina la ka ke nna Bontle Beauty wa Hazwane. Ke na le dingwaga tse 28. Ke ngwaletse Khumbul'ekhaya ke gopola gore ba nthuse ka onya ka ausi wa ka e leng Lebohang Michelle Zwane. Sale a tsamaya a na le 15 years old, o tsamaile ka 2007 ka April, and nna na le 15 years. Se se mo kwatisitseng or o tsamaile kwatile a gopisitse keng a ke tsebe. O tsamaile a sa bara ditlhako, a sa tshwara next, a sa tshwara diaparo, and then ho tswa ha hae o no tswile mo hae a tsamaya. And then since then a zanga ra mmona or ra utlwela hore o kae. O tlhakanile mamholo a mmotsisa hore o ya kae, a ra kuku nrumile dishopong ke a boa. And then since then a no nyamalla till today. So ke gopola hore Khumbul'ekhaya e nnyakise yana ke kgona mo kreya. Ne le motho o no phela gomotse, a kwatile a sa kwata, like o no phela gomotse. And then whenever a le sad na no phela al mara ho motho re bothata ke eng a re ke shapa sa bole next. Mama re na sala tlhokofala, re sala ba banyane tlhokofetse ka 2002, and re hudisitse ke kuku o tlhokofetse ka 2021 ka February. So ra shala le bo mamholo le bo mmane, and then ke bona batho ba le gore ke nna le bona, mara nna full time ke nna le malome le mosadi hae, and then le ngwana ka le bana ba bona. Lebaka la gore ke nyake Lebo ke gore bo se ke na le bona bana ba bo mamholo, mara bondi ya bona le le gore nna ke nyaka Lebo a di tshwane. I know hore she'll be there for me ga ke mhloka, and then go na le lo tse le gore ke tlo kgona go bolela le ena tse ke sa kgoneng go bolela le ba ke na leng bona. So that's why ke nyaka gore a boe mo hae. A ke tsebe gore mo aleng o phela shapo or o phela jang. That's why ke mnyaka gore ke kgone go bona gore mo a ntseng o ntse sharp, if ever o ntse sharpo and then o comfortable, it's fine. A ka no nna mo as long na ke tseba gore o nna kae. Ke ntho ke nyakang ho no e tseba fela gore ke kgone go kry closure le nna, cause ke dula ke le worried every day. Ke a phela, ke a tsoga, ke a ja, but a ke tsebe gore mo a leng yana o right gore bjang. Nna sa nyake next ka nna, nna sa nyake next. Nna phela ba botsa re ka ngwana mama ka ke nyake selo. Ne ba ngala mos ba stop o tla mo hae di-cousin tsaka ba ngala gore Lebo ka nna a nyake selo, and nna ke hodile ke tshwenya vele. Mara na phela a nkemelela every time, even though ke le wrong na phela a ndefend. O re le ho tsamaya like e re bona hore a bo the very same day, and then ra thoma like ho ba worried. Ra tsamaya mo re tsebang hore maybe a ka ya ko teng ro monyaka, then a zanke ra mo kry, but still re tsamaya re botšiša batho mo matšatšing. If ever motho o re ke tshwanetse Lebo kae ne re ya mo ro monyaka. And then there is this brother of mine, nna le ena ne re nna complex every day. Re gata o mong a nna ko gating e nngwe, o mong a nna ko gating e nngwe, re gata gore maybe a ka ba ko complex, and then ra mmona re motho gore wa ya tsamaile o tsamaisitse keng, like re mnyakile until ke just stepesa gore ke ngwalele Khumbul'ekhaya. Kuku le ena na phela a le worried, like a ti putsisa gore mara Lebo kae, wa ya tsamaile. And nna no phela balabala every time gore ke wisha nkare ke itlha mara ba start ka bona Lebo ka mo beseng or ka mmona mo tseleng, cause ne re shetse le ntate mo le ena a ba tlhokofala a ntse a le worried ka Lebo. Every time ha birthday ke ngwala Facebook and ka ngwala gore ke mo ishetša birthday, but still a seng ka bo ke sa mnyaka. Lena ba bogedi ka moka ba Khumbul'ekhaya le wena Lebogang Michelle Zwane mo leng ko teng, if wa e bogela Khumbul'ekhaya or it happens gore o utlwe gore ba mpone mo Khumbul'ekhaya, le contacteng Khumbul'ekhaya. And then ke gopola gore community batho ka moka like gopola gore le re thušeng re kry Lebo a kgone go boa, ra mo tlhoka ka mo hae. Lebo ke a o tlhoka nna ke le Bontle, ke na le bana ba ka ba tlhoka mamholo a bone, so please gopola gore o boe.
Khumbul'ekhaya.